Buntag live ta karon sa IFF kay Gendior. Kuya, usa ka nga gusto magpatuli. Oh, Pilay dari mo kuya? 18. Nganong kruso magkakano makakapatuli sa una? Wala ko nagpatuloy kay busy sa business ko. Pero karon wala ka na kulbaan? Wala. At wala po ka mahadlok nga ibuli? Oh, Pero krusonada gyapon ka nga mosabay sa mga kabataan para pod nga matuli gid ka. oh, Pero wa jud kayo yab. wala. Pero ang gusto lang gid mo nga matuli gid ka. Oh, Wa ba ka na kulbaan karon? wala. Desidido na jud ka. Mapatuli. Pila na to kuya? 18. 18 na pero way uyab. Wala. Pero dagang kapila pod. Oh, Kuya, unsa may kasulti nimo sa mga kaubanan gyapon nimo nga magpatuli karon o katungwa pa natuli pa nga naula matuli kay dako ng edad? ay paulaw balag na ko ka kay basta kay matuli ka. Oo. Oh, Okay. Kuya, kisa yung ngalan na to? Asnawi, Aprido. Ibrahim, Taga-asa ta kuya? taga Carmen. Kuya, dagan kay salamat kuya pero okay ra ka nga interview ta ka? Oh, okay. Okay. Dagan kay salamat kuya ug may buntag.